melo yala. Pa malasa man inapang kabali bola na bawangi gula kasi si babasukui. Ada nikmat bisa didapatkan dari situ, Pak. Ang kami tahu dali na pimaka makiro. Ang katudali masuk dalam keadaan susah, ang katu dalam keadaan gampang. Yan itu nak kada usada katu tada falu bala. Bereme man sa malupule bala. Sadaka kan menolak bala to. Jadi betungan na ya ko pak bicara lempu ya ro. Bereme man sa balum nakan nako bala. Sadaka tu tada falu bala. Ya ki pak bicara gi berengi asidak ko sa balum nakan nako bala. Apa iya ko de mo berengi itu na pulay. Magi na sila foto tak dali na bengkele melona la pak lalu cilengan ngede talisari. Makiro. Maloli sulo dokter pare sautu na makana siaga jego siaga kolesterol na makanja mo, gula na makanja tapi dia me matin robatan na. Lasa tahu kan dia tu. itu tapi dia tu nak kemana? itu istilahnya. Ulama kita kan memberikan penjelasan sederhana. Itu ampai mengaki nasabah magai. Natola makarabah makara nabita ya ko masamangya balai si bapa sidakay dinang kanila yolo pa sidakay tatta itu lila yolo pa sidakay ya ko masamangya to sume kinakan na bala na masidakaki tatta isalama ki itu apa yati sang ya bala tatta latu ko turun ko langit-langit dunia ina to ampai yang katau katulu-tulu kecelakaan katulu-tulu na foto sebenarnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah tidak bisa dicabut harus sampai. Cuma sampainya dalam bentuk mimpi sehingga tidak menyakitkan secara fisik. Yang itu nang kepadongan naguruta maka ketika takdirmu tidak bisa engkau cabut di sisiku, maka sampaikan kepadaku dalam bentuk yang halus. Itu doa. Maka dia ko anu pure mumpat tentu po dena na cocok talaga po palatuka nga ako ya dalam bentuk yang halus. Dena menyakitkan kataw pa na standar man motor na napabuang. Ang katoto yan natancap motor na yung magalere. Begitu. Jadi begitu situngan na. Jadi makanya dalam kehidupan ini Pak kita butuh doa. Ya kung makadaki Pak disangan natin pasalama itaniya. Ya kaya Pak disangan pasalama itay Pak di nagataw na buwang uliloka. Apa ni sama natin makadaki puja uliloka malango na buwangi. Tapi magi na buwang mo patawi. Padahal nisam. Ilmu tidak menyelamatkan. Nakiro, makanya ulama dari dulu ketika paham sesuatu deh. Kutisangi maka ada makoy ya. Ndak masalah itu. Karena kita tidak bisa terhindar dari situ ketika Allah yang tetapkan. Ini tumpe maka ada Allah Ta'ala man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai fal yakhruj minal ardi fal yatlub rabban siwai. Ya kung kataw din na sukuro ki papedaleku din na sabara tarimay abalay dena ikhlas tarimay katantuak kumakrepong Allah Ta'ala suri ito tawe masuk ko sa liwan na linoko sapa ko po musumpay aja na naya musumpay nacatsala na ito pong Allah Ta'ala tau lima dari kewe kakatawa ko to busisi wih serasi itu ndak boleh sebenarnya itu kakatawa ko to yan ito makanaman lam yashkur ala nama walam yasbir ala balik walam yarda ala qadai. Iya ko napatan tu po Allah Ta'ala maka ada makotiaro kamu tu hikmana ang kamero deci na tarong begitu saja. Makanya ulama itu selalu mengambil hikmah di baliknya magay kaya makanja nanre metandre kumaliwasan ini kode kumaliwasan kaya malunra wa ingin ko tumadak kanya ko to dito madakka iya ko tumadak ka berarti kaya syukuruki dakkay ka atau de nang tumadak ka kan begitu itu yang disyukuri ulama. Itu ang Pak manyamat kung katutaw pa biasa-biasa mi pecolada minandrea nga si bawa talo iti de si paturupusa ang katutaw watemano de na meron sa mana lalo cakkomi makiro kanikmatan kan begitu Pak aja takkan atau makanja bola na maga makanja de atin na mitawinon ang kataw bola na Pak den rule si runtu ikos sunrulon na besa runtu bola pala bitalupulo kamarana. Iya, ang katotaw pa chi mato kamera ya mato non rimatin re mato non rimanonto ya mato non rimanre o kumatito tapi masagina malappa pa pinadin. Jadi itu ya sang nikmat den ako tumak kadaigan na waramparang egano to tidak. Ketika engkau tenang di dalamnya berarti itu nikmat, tapi ketika engkau tersiksa berarti itu istidraj.
Pak bere tapi ises ako. Aja maka dapat tatingka di bola na manyamang. Mega tahu pak patatingka bola na balao milok panasangi polisi lalung. Iya. Begitu kan narakami maninya tuh. Ini penting saya sampaikan, maka yang dicari itu cuma ketegangan Pak. Ya itu aja mau tanula ada maka ada mandareki maga mako tidak. Yang penting madecing menyamuk Pak pinading. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Pak Mega tahu Pak, mada tukaru ngasih na dupa, barang lemi suruh mantai panakan penyakit gula. Iya. ini penting. Kemudian saya lanjut jadi alam dunia, kemudian alam kubur. Iya kok kubur Pak on romat tajam. Iya tuh on romat tajam, iya tuh si kanjak na Pak lepani dosa na teh. Tapi buku catatan amal tidak tertutup. Buku rekening amal itu tidak tertutup. Tapi umur nalat itu sampai komati teh maka kami tutup usia. Tidak tutup pahala. Yan itu sampai maka nabi mau pa itay ko masih jay mate. Maka dari sabahadi itu kapa ya Rasulullah. Maka nabi macila kay tawi ko maka kamaralino pampunoy nasa ide menyama mi kapa pamalapi umur na maka nabi ide maka sama-sama ko mati na digan milodoang ako. Tani gare. Jadi namo makoko ako tomate na digan milodoang ang macila katoy. Aja takada kamaralino pa namo makoko yan na diga na tamilodong ang ini na to bangkaro lada. Yan na rompay pa. Iya ini mandrasa memang pa nale de ceta pawi. Maka na Pak Mega tu tahu mana maseke. Mega apa angka parisi na tu tahu manangi majalada. Nasangaga na tu kuya de to gaga na kuya to na di kamaramparaku. Kangka parisi na makoto. Nasa ko de anak ko waramparaku to na pasi pulong. Ini yang jadi masalah. Mestinya de na salah si tongan na tapi masalah. Nare ko salah pahang ito eh. Iya ti ampay pa mo magkadaher. Usahakan ni nare ko idi tau manange sapaki anak sikola makapala korangnya to na yatim na idi mong kosoki masikola. Talo mi atu pak kepala kora tong kosoki maaga menade na jallo ki mata ko surimonri. Maka daya desa mong kosoki ka batu ko masikola. Nang kasapaat na dere pak kepala kora. Yang penting makanja mo yung akidana. Emi ko makapala korangin na masalah to akidana, masalah itu. Apa itu ISIS Pak? Nah pala korang 30 gesok. Ratusan hadis bahkan ribuan dia hafal. Tapi jutaan ulama yang dibunuh. Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti matangangi macaraman ibu. Siapa yang membunuh? Yang membunuh itu adalah kelompok ISIS. Salam pak kepala korang. Tapi akidahnya salah. Sehingga menghalalkan orang untuk dibunuh. Jadi aja tak ada kepala korang salama nih. Belum tentu tuh. Kalau akidahnya masalah. Kaya mega makokoto. Alina may bana sa cocok. Tahu salamana. Tapi dia tuh agak konsuliri tadi. Oh ya alhamdulillah. Jadi perlu hati-hati memang ya. Makanya itu ya upodang mi kongka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Sahabat-sahabat dari NU biasa kasih teman-teman ke makutana maka daki kan aja sekolah onri patami anak kustas maka apalah. Ada rupoda maka muji itu juga pesantren maka apalah. Mereka tahu tuh pesantren mak guru umum memang tuh. Tapi iya komelo ki ya si cocok pahata magampang. Aja mau takut tenangi maka ada maga takwe kabawa bamui anak taporojolo napa tapoda pembinaan maka daya kong kataw mati ko mga jito mati mo gana na kwe. Wadi gayala na na ilo mga jito mati ko maka di na jito mati tek ko berarti dito na ngajian ng anak tako mati. Kok itu masikola. Kama komit. Jadi itu saja kuncinya. Magagampa to. Iyo po mi ko si Chocho mi pahat maka na din yang ngajian ng teko mati yo. Kuna to tapatama. Kade na ngajian ng ito. Iyo po kumakada hiyade melo ka sasa di ko ilaw dong ang ngajian ng ako mati. Tasapa niya rasiko lang mga ngajian ng yananay. Tomaton na kumati. Tatanay ni guru na pambina na makada mga jito mati mo ka kunanay kumakada ide. Aja may manatapatano ko. Apa man caji bali ma to ko tamay. Nang makajito ka sikola hengka guru sikola na guru ta kay Jabdur Rahman Ambo Dalle.
En kasikola na gurut taki Jadul Muin Yusuf Kalisiden Drake. En kasikola na gurut tao ko asal mangi makai ka sikola pesantren Aluratul Wuska makai ka. Dan dijamin dari dulu sampai sekarang. Hanya maka ada masih jam pelak korat tapi napa salaman tahu itu jadi masalah. Itu jadi maperingar ramai. Kemudian lalakuburu maka daka ona dena tatutu buku rekening amalnya. Maga pinatatutu innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kama pilih nona patatutu. Magi nata buka pak. Natajangi pakirin na wijawijan. Termasuk sedekah. Amal jari apure na jama. Yang mana tuh natajang? Ipure masumbangun ko masigi enero masigi napaki tero sumbangan nama bangun masigi. Non rite masampajang itu masigi dia napajang lari pahalane. Pak itu tau mak bangunnya masigi pak ijaming yaki borang bolong ke suruga. Jadi macilake itu kode sisa gaga sumbangan to ko masigi. Dia to nakada cidi pa masigi pajaji. Namo lima sak misam metal yo ko masigi na pandak ke itawe. Manasah. Ya kode tu le lima sak sisa to na. Ya kode tu le sisa tak kadua iwi. Yang penting angka pak eko same mana sama dake ya me ko sumbang langsung madarito je rapa panitia na lihat te kota. Ya ko same mana sani madake maka de mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nani gini kita bangun masigi o kolino bangun ang istana ko sinumonde na ko Allah taala. Maka de ko ni pa ustaz ko magala masumba na de na sampaja angka bola na tapi de na tama. Na makiro. Ini kata magala masumba pa angka bolana maka dai apo je gagasa nanya me sumbang angka mato tu cara na komeki lolonga bola ko suruga de tasumba kega kulu Allahu tabaca ka 10 ko pure masampaja sub nabi tamakada akan dibangunkan istana di dalam surga. Ya ko yamo parode tu le baca kulu Allahu ka 10 ko pure masampaja subu angka mo pacidi jenne ki oko bolata na palong masampaja perlu. Oko lengi bolata ma jenne. Aja to ko masigi ma jenne. Aja na jenne kan masigi tapake oki bolata. Ya tak jenne mo ko bolata na palong masampaja perlu. Alalangan na itu dijamin sama dengan pahala umrah dan juga dibangunkan istana di dalam surga. Ya ko demo patul ya rumah kada de to pak bereja ma ini angkau pacidi. Aga iya ko man ang kagaga masalah amak ko bawa ni aja tak pangewang supaya aja tak si salah. Namun ko tuju maka da tuju ka ji sitongan na tapi ko mewa ka si salah amak ko bawa ni. Iya tau make itu pa ang kabola ko suruga. Napakalangele na batungan na deje na ciami masus sampai denan denayawa. Ang katuto maka da apa ko baniro. Jaban na mo ani. Apa manca di zaman ni ko ipateru ya mako ina tau make tu pang kabolana yo pwede ko mani madari salah ki nasa tomewewe mo ya itu jadi masalah apa mana sani salah mewa mo nasa taro daripada di sisa wewa ini jadi masalah tapi dito ka ko may ito pang kami to itu to magala mapangewa oh kamana balin na dah. Ya, utan-utan itu nang kamakunre nang kawati sana capa nama ko tu. Sukmawati, Rahmawati, Patmawati ya aja lalu tak pangewa. Aja lalu tak pangewa. De tu lekalay. Napaning kamana balina. Iya, kamana. Kemudian okonaki buru ya makadaka onrom matajang dena tatutu buku rekening amalnya jadi iya ko anak maca nasaba iya tu tau mate pade lo nakan makada tau melo lo Jakarta angke ko pandang melo imat teru de pernah cocok nasaba de naganna amalana melo irewa loko maya de to na cocok yanang kataw mako tu makada angka ko bandare mako ko mata jange naita ni bokon na de naganna na tilaw Jakarta melo irewa de to na cocok aga na napigaw taw makero
Iya na tu pacalaku buruk kami na masisa. Kami na sisa itawi. Atas sela-selangan na mitay amala na di naganna na pake tama di suruga pamasina pong alatala. Iya na tu ampay kumakato baitawi na baci pakato Allahumma gafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Iya na tu nakidangin tu tomateri. Iya kung ka tapi ang katomate din na salay kiburo na tanang makremagi ko din masisa nasa ang kalimona ako kiringa nga iya watu-watu. Iya na ron na, maka naman rasi ito tumanang. Jadi alaki ana idi tumanang. Tapi namota umega na nakodegaga bacangi do kumati. Pada-padamu. Pada-padamu. Jadi ampai din ang kosapaka itu doktor maka da dua na cukup ay. Iya ko dua miana na ci digimpe ci dikiru degaga ya dan non. Iyo po kumega mo yaki buwa pala epi ko salay duwang kamu pataloy tajam. Tapi makana taki buah imega. Aja tanu paki taki buah mui. Ega mui taki buah. Aja mo ta masih lemah keragi pandreng aja na tau rusu ya ro. Kamu urusan na mo po ngala taala. De na jaji te ko de ni patan tu dale na idi lagi pak de na pura na patan tu dale po ngala taala na mati me matoni ko capun. Cuma ya mitulala na dale mega ang kalalapasidak ka. Ang kalalang ibuka na sa baabay nengang, ang katulalang ibuka na sa baana, ang katulala dali ibuka na sa mga baca korang, ang katulala dali ibuka karena silaturahmi. Padugo ba ito? Ito nang kasama puliyaman, madareke, makada, ang kanabay ne ko si di na chidya na ako kasi di na may gana dali ko makanabita abay niyo. Kaya nabita abay niyo nasang namoy ya macipito makana bita baineo sure mabaine ganna dua baine na ay na to lima ko rewa si madareke na sa makomi jera sudah nasa kay nabita baine po takkajan na mi makana bita tidak ka percaya apa yang saya sampaikan ay mabaine to nga ganna ni talu baine na napay madece. Jadi ang kami matutu pintu dale lari loko tu tapi dia suruh mabaine de makadama iya na tu ampay makada aja ta masela kung ka anak tade gaga zaman na aja ta kadang ka pa zaman na ni Pak Baine de Pak Baine na bukarang ipo ngalatala pintu dale aja ta masela makada imitaw ka aja sa di Pak Baine na di kana jama ang katumato nasaba ko bukarang aja ta masela mangaji tawin baca suratul waqiah paparoli dale to ya tu makada aga beda nama balu isi baca waqiah pada bate nagatta dale pak yemi ko to balu makuraga ki ya ko suratul waqiah ibaca mi utanay ki gare ya ko to balu ni ga jallo kang ipangalin alok di mangali na make ka pa balu len si bawai di ni ka patuji at inalok corona pamaringar makada may kape malindomi na ka na pabalu indomi na liwang. Itu Allah yang mengatur rezeki. Makanya jangan termasuk sa kumapatarala tigalu bali-baluta. Pa mega toje itu to mega to malina say pake je pole memang ima guru ka papanterier. Iko mi maraja bata-bata. Dale na mo itu. Ini penting. Inilah kadang-kadang nasaba ina tu nakade mamali iro dale purnapatan tu po Allah taala napangkato pa malaika isuro bagi dia na mungkin sana bagi. Aja no masela makaraya no ku kapanala te na mungkin ya komen re dali mo ko bola na te tatala hila ku iko iya kita masela kalau rezeki pak ndak usah permasalahkan cuma majami ko deto makareso kareso ki loki magalu loki madara maka de jiga galu de gadara ustase dara na te tuma nakare de jiga mi malengi dara maka gampang tatanang iba ni baral ya batay mapamulay re kalat pen rami ilaw paramisimo kita nanang jago manis talungatu mi atulatu enre kalatu penra tadung panidu atong yang penting ang katajama maga na pa balu apa nge pao ko tulawuy he mapamula sa den apartamento mabalu apa la bisiratu pa balu apa na batachika mapatarala manamo ento majami ko de gaya karesoy dega ganon relate ang idale ito ang pay Maria mo na najejengan na bisa isuro rongko karoma mati ma isuro rongko
maka darongkoy pe kucarana na tau sila lona mi mana madodo nyawana tapi dia narongkoy lakka kami na gesokang wima den na matunru nga karomay jajitan niya gala na nilaw po nga latala majami ko de gagat ka resong makiro jadi aku raga ki pagtulimon ro mi mapala ay tau kunro yato kecuali imang mana patuju agama na po nga latala na pengajian anak katu padongan na khusus lay bawa dale itu Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ganini bifadlika man siwaka na pala mo ka papu imani ya kotan na ya rota pake padongan na ulakut tuh subhana man halakani walam yansani minar rizki dibaca kapitu ko rewengi kapitu ko subuh ya katalu palongan na bangin si bagkamay mapat diwata bali bolata kong kananre ko din na bawangi Demi na cocok tapake materu na cocok pa de na capurangan rete ku ya tu na pake sama kutiha jadi ya ko de tapla sabaraki aja na niulang jadi ini makanya ini bija-bijana alena siaga na almarhum apa arwane siaga arwane mana ngapa oh iya alhamdulillah upasangi tasiarai witomotota istilahnya ziarah makam yeje tu sitongan na siara kuburu kumelo ki macurito ngangihat desa na nabita itu malam di malam Jumat itu malam Jumat jam 11 jam 12 sampai subuh itu ko nabita mita curito nga bate na masyara kuburu tapi ko de tulay tali jumaele nasawaan ka desa rampay makada iya ko ni juma itu iparewa ruh na tau matebe lako kiburu na tau mate salang itu ampai nabita karena dia tembus pandangannya ke ruh pandangan melihat para ruhnya orang-orang muslim nisate ku icalai nisat tau manyamangnya kulala kuburu sehingga Rasulullah melihat dan kenapa dia datang di malam Jumat karena memang Allah kembalikan ruhnya orang-orang muslim itu ampai na nabita natyalada hatui pasidape kapere isi basal langi lemak ya kong kapere ang kasalang pasalay alengi jarak nasabak makai nabita masesa itu kasi apa ya tu kapere asohan icalla ya salangnya de jadi dene masesa dene sesa tapi masesay maga je ini koma bali bola kina si patumpu pangata kina to limalagay si babay nena si rempa oring mau to lima galampung maka wato ga bali bola sa di paroja-roja mako mati itu tau mate ina tu nak nabita aja mo pasidapi kiburu na tau mate salang si baka pere orang muslim dengan orang non muslim kasih jarak supaya dia tidak tersiksa dia nak kadai selesai maka kami tersiksa karena tuli terganggu selamanya maka itu jadi ini penting saya sampaikan makanya itu tepa angka tuh rewa lo kibur makanya komeki angka pak ruhnya datang pada saat kita datang di malam Jumat napa niya ko tolo masyarakat kubur nawan ni Jumana tolo jadi di pak tatamba memang tepat tatamba memang makanya maka dia nabi tayo ko malam may tepat masyarakat kubur nasabai rasakan memang maka da matu ko mate munro jadi di mako de gaga tau jampangi ka pataka pa oniaga mi mako itu pasti mana si paliki maka dawe mako wija ku mako ni matu ko tomate kalau jadi di kita tengah banyo ko kiburu iya mi ko to marombo ngemas selfie pura malapate nakara putih-putih juga nah panokyo ko Facebook mudah-mudahan kuburnya dilapangkan agay lapangkan tega maka kunro iya makanya makokoto maposting na pura siara makam dulu yan pa makada mega tauria makoko pa din na jamay ang kataw mati makadin alillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal ini makada mami al-fatihah stiker bani nakiri din na baca alhamdulillah ya napasabami ni kikir mo stiker na al-fatihah al-fatihah kiri share din na baca
Di ngapalan itu. Di Facebook tuh. Di WA. Maka na mati yan, nasan, innalillahi wa inna ilaihi Al-Fatihah. Di na baca. Ya gina mo matu, apalat tas stiker to. Itu, itu. Ini yang penting. Makanya anak-anaknya saya sampaikan ziarahi makamnya. Datangi kuburnya, kemudian kita bisa mendoakan. Kupur raki masampaya tabacangi Fatihah. Si basura al-ikhlas. Ya komeloki matinro tabacangi Fatihah. Masumbangi tapasya curang. Kung kadita sa pulo sa butan niya kabandi 5 rupiah untuk almarhum 5 rupiah untuk ya itu sudah sampai. Pak itu kesumbang atau mati yang penting ini akan tidak mutlak harus nama. Panitia masigi itu butuh asam. Apa mega tahu meraja bata-bata. Terutama itu dia nasumbang. Tapi dia itu aku deh. Kemudian yang terakhir angka tu tahu mate ipalaba ya kerubang. Narek ko ya tahu matewe biasa berwasiat betul na tuh. Makanya upasang iya di angkay hadir emang kokoe ya ko makaroba ki mati tapodami man yana tatap hadir na tatapodang kadena ya ko pole mati-mati ko baja sangadi mo karoba ng kamodi mo masage na karobanga. Ampa ulama itu Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal itu sepakat bahwa kurbannya orang yang ada wasiat itu sampai walaupun dia sudah meninggal. Ia kode gaga wasiatna nato 5 karoba mo tahu-tahu ada ulama mengatakan itu sudah termasuk wasiat. Angkat maka datania. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan kalau tidak ada wasiatnya tidak sampai. Imam Malik mengatakan boleh tapi makruh. Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal mengatakan sampai. Karena dia mengatakan itu kurban untuk orang meninggal niatnya sedekah. Nah pas sidak kalau kotomate welatu. Sehingga ada ulama yang berpendapat begini. Iya kodega ga wasiatna atau tuwe namu patama sana. Musurin niya kang ipahalana lako tomatebe. Makir. Jadi dia berkorban tapi dia niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Ang kapalabay, tapi ko Syafi'i mengatakan tidak. Kalau tidak ada wasiat, jangan. Tapi ako makarobay anak itu, macho lolong pahala ambo Nasabang kaya sa syafaat pahala. Bonus na lolong at tomatoy pulo ko bija-bijan na makibuwa decin. Sampai makadaka yo kumega anak makanja. Kemudian ini matu tama ni 10 terakhir 10 pertama bulan Zulhijjah to starya sewe makanya tu sitongan na ko tuma puasa sulapa apa aja tu pak disagangi sulapa apa tu pakasibiange nomor si di puasa sunnah ya ko tule mapuasa ngi mapamula si di na Zulhijjah latu 10 na Zulhijjah ta puasangi ko tule sebab makanya Nabi tidak ada amal yang paling disukai oleh Allah kecuali amal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Sebenarnya itu wal fajr wal layalin ashar itu ada 3 kata ulama. Yang pertama 10 terakhir bulan Ramadan. Di situ ada Lailatul Qadar. 10 pertama bulan Zulhijjah dan 10 pertama bulan Muharram itu hari Asyura. Jadi aku magalaki mapuasa ki. Mapamula si dilatu 10. Maka dawasa sholat perang 10 na Muharram 10 na Zulhijjah. Coco ni aja tanre talau malepa. Apa ya kode tanre talau malepa terhitung 1 hari puasa itu nilainya. Itu sampai isunnakan yang tadi nanre nalau malam pak Idul Adha. Ya Idul Fitri isunnakan imanre. Tabahan itu. Jadi ya puasang situngan itu. Kami kode itu 5 puasang mapamula si dilatu 10 aseranatona. Itu hari Arafah. Magai maka Nabi siapa yang puasa pada hari Arafah maka diampuni dosanya 2 tahun. Si tahun laba si masih tahu mangolo. Ya kode mau patulay yaro ya to narubawa denanre talo malapak. Ya kuya mo para do itulay matebawan ni. Ya kode tulay pe mapuasa ang kamu pa sampai sunat tetap suku-suku. Karena maka kami ibadah yang dirindukan oleh Allah adalah ibadah yang di 10 pertama bulan Zulhijjah. Tapi suku-suku sampai sunat. Pasuku sampai jam panita sampai duha tatajami 10 pertama ini. Karena itu pahala yang dirindukan oleh Allah. Ya kode itu masa pajasuna pasti dekatona. Asumbangnya sosok. Rutinkan selama sampai 10 Zulhijjah. Ya kode mo patulay yaro yang ngajito niya. Di ka mo dala na yaro. Tasi di geso siya so. Ya kode mo patulay yaro tapalak paribawan niya tita. Ya kode mo patulay yaro makunrutungan.
Iya, iya, ini yang ibadah. Kemudian onak karoba ya. Sebenarnya mapamula itu soena dena disunahkan dena tomatoba de tomakallu kumiki makaroba. Pamulanya soe. Jadi aja tatoba ikan ukuta aja takallu ulo ta itu dimakruhkan. Makruh hukumnya. Jadi sunnah tidak bercukur. Kapan macukur oke makruh. Kumiki makaroba makanya bita anggota tubuhmu itu ingin menyaksikan kurbannya. Makir. Napa itu karoba pa akaroba lalo ki pa makadaji itu nabita ya kung katau mampu makaroba na din akaroba poda bannya aja na ada piri bolan po Allah taala. Ya kung katau mampu na din akaroba pa podangnya aja na lo sige. Nabita tu makada onro na cacana nabita. Makada ki kata ya sa mampus tas ya ko ganna idui na napake mali untuk satu orang satu nama untuk satu binatang. Betungan nakasuko sapi pito tau to. Ya ko ganna imolli nga ko 2 juta na waja tay ko ganna idi mo 2 juta na dito ang kamu panandre na mo yan ti sa mampu. Tapi yan ang kataw mapelo surya do buku siya so ay mampu di ito. To apalagi ko padang kasapi din na karoba gimpe to nga ito. Kato to padang ka din na padang kasapi din na karoba. Na balumana misa pina nasa taralamanang na matuka balumana. Tapi dito gaga ko penrato de gaga. Akaroba ki. Pa itu karoba itu yan ang tumato kendaraan di hari kemudian. Itu tuh asa tama ko si di sapi ako bembe ci di daw. Ci di asang. Tapi boleh 10 orang ikut. Yang penting beneta si banata. Makanya ko makaroba ki maka dia karoba ko untuk aleku istri dan anak-anakku. Tapat cuma nang tapi ako mampu kita beneta patamatu beneta. Itu yang paling bagus bagi yang mampu. Yami ko deta mampu ci dina. Beneta na tapatyo si banata. Panabita makor ko makarobay. Saya sembeli binatang ini sebagai kurban untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siya ka binena nabita sira. Siya gana na pito. Jadi 10 pito. 10 pito ka tau tama si dimi bembe to. Itu. Jadi makiro di pacio tuh. Kenapa itu karobai tak bagi tuh, tak bagi talumi. Sepertiga untuk berkurban, sepertiga untuk sedekah, sepertiga kepada sahabat sebagai hadiah. Wad dia leka pere itu tempat tanya nasar. Ya miko tinja mesti sedekah mana? Apa digagah takut tinja. Makanya nang kata makaroba na tinja apa tidak boleh dimakan untuk yang berkurban, harus disedekahkan semua. Kaya sa tinja. Kung makaraki ako taralamoy, kung memang balugalo, kung taralamoy galo ko makaroba ka, tinja atau niya. Ya kung makaraki ko taralamoy, oto ko makaroba ka niya atau tinja. Ya kung tarimamoy gaji ko makaroba ka niya atau tinja. Mamula ni malasaulo. Kaya ganapit niya. Kung nalimo di anak ko makaroba ka, tinja to. Kung tarimamoy gaji ko makaroba ka, tinja to. Ya kung taralamoy galo ko makaroba ka, tinja to. Kaya kenapa niya? Itu semua bukan nasar. Ya ko makadaki, ya ko nalimoy te oto ko makaroba ka niya mi ito. Ya ko dupamia say ko makaroba ka niya mi ito. Ya mi ko makadaki, ya ko nalimoy te oto ko pada 2 juta makaroba ka tinja niya ito. Ipatantuh. Jadi ya ko nalite 300 seraplo na juta de nakaroba la seke pa kurang si di juta. Yan na nakada gurut nakada nabita jangan terlalu banyak bernasar. Karena nasar itu adalah tempatnya bersedekah orang kikir. Onron na makamal atau seke. Makoto ngapa? Ko lulus anak ko puasa, ko din lulus dia puasa. Nah, kan begitu. Jadi boleh bernasar tapi jangan terlalu banyak. Ya konasar tuh mesti dibagikan semua. Kita paham ini. Ya sakira ya naruh pangolongan ila binisi japa buma magi-magi na pabarakai pong Allah Ta'ala. Akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasru minallahi fatun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.